Kwezintsuku zimbalwa zizayo amagosa karhulumente azakuphuma iphulo engena umzi nomzi ehlola abantu ngentsholongwane yeCorona kulo lonke eli okubhengezwe nguMongameli Cyril Ramaphosa ngethuba ebesenza intetho yakhe ejoliswe kwisizwe siphela nalapho becacisela bemibeli ngamanyathelo urhulumente azakuwathatha ukulwa le ntsholongwane. Kungoku nje bahlanu abantu abasweleke ngenxa yale ntsholongwane. Molweni, ngiyajabula ukuthola leli thuba lokuthi ngikhulume nomphakathi ngicacise lokhu besikubeka izolo ngibe nethuba lokuthi ngikhulume nesizwe sakithi sase-South Africa ngalesimo esikuso manje. Ngathi ilanga lesithathu soloku savala yonke into la eMzansi Afrika. Kuyaqala ukwenzeka lokhu ukuthi sivale iSouth Africa ngalendlela esivale ngayo. Lento esibiza i-lockdown ukuvala iSouth Africa. Sikwenze ngoba kunalesifo se-coronavirus. Uhulumeni uyazi ukuthi lesinqumo esasithatha sokuvala iSouth Africa enza ukuthi kube nzima, impilo ibe nzima kwabantu abaningi la eSouth Africa, futhi iphinde ibe nzima kumnotho wethu la eSouth Africa. Kodwa ke bekufanele ukuthi sithathe leli nyathelo esilithathile ukuthi impilo zabantu bakithi sikwazi ukuzivikela. Siyathokoza ke ukuthi abantu bakithi la eMzansi Afrika ngempela hayi baye bamamela, baqhubha ngalendlela uhulumeni ayibekile ukuthi bahlale emakhaya, bangahlangani endaweni eziningi bebaningi. Siyajabula futhi ukuthi nabamasonto kakhulu ngalesikhathi la siya khona ku-Easter baye bavuma ukuthi yebo mabamise lemhlangano yemithandazo emikhulu ngoba bekuzoba nzima kakhulu if siyaqhubeka ngemithandazo. Kodwa bakhona abanye ababonakala ngathi abazimisela ukumamela, basebenza ngendlela ephumile ngasemthethweni. Bona bacabanga ukuthi lesifo ngeke size sifike kubo. Yikho nje sithi kwabantu bala eMzansi Afrika masizameni ukuthi sisebenze ngalendlela ebekwe uhulumeni. Sekusele nje amalanga ay-16 sithi masihlale emakhaya. Uma ufanele ukuthi uhambe uphume endlini, ungaphuma nje uma uyothenga ukudla okanye uma uyothenga okufanele ukuthi kube khona endlini okuphuthumayo, noma mhlambe uyothola ipension yakho, noma amayeza, noma uyobona udokotela. Abantu abanemvume yokuthi basebenze ngalesikhathi amasotsha, amaphoyisa, odokotela, onesi, ama-social worker, nalabo abasebenza endaweni la kwenzwa khona ukudla, nalapho kuthengiswa khona ukudla, nalabo abasebenza lapho kuthengiswa khona amayeza noma imedicine. Kunabanye ke esibafake emthethweni basebenza endaweni essential services, nabo sibanike imvume yokuthi bangasebenza. Masingayenzi iphutha lokucabanga ukuthi lesifo esabantu abathize kuphela. Njengamanje lesifo sesifikile nala kuhlala abantu abaningi bakithi. Sesifikile naseKhayelitsha, sesifikile nase-Alexandra,
kuyesithusa lokho ke, ngoba kunokwenzeka ukuthi sivele sihambe yonke indawo. Masiloku siqhubeka siya phambili, nathi ngoba singuhulumeni yaqala ukwesehlela lento. Kunalapho sizoyenza khona amaphutha, sicela ukuthi abantu bakithi babekezele. Lapho senza khona amaphutha, sizawalungisa lawo maphutha. Sizama zonke indlela ukuthi sincede osomabhizinisi lapho bahlangana nobunzima khona kumabhizinisi wabo. Abantu abangenandawo yokuhlala, sithe sizabatholela indawo yokuhlala kula izintsuku la sivale khona eSouth Africa. Kunabantu abaningi abangenawo namanzi. I-department yethu yamanzi yenza zonke indlela ukuthi ifikise amanzi kwabantu bakithi la amanzi angekho khona. Kulezi zinsuku ezilandelayo sizoba khipha abantu abalingana inani le-10,000 ukuthi bahambe bangene emphakathini bayohlola abantu bakithi, bayenze lokho esikubiza ukuthi i-test. Bahlole ukuthi abantu banaso lesifo na. Bazongena emakhaya, bazohamba zonke indawo. Uma bethola abantu abanaso lesifo, bakhipha ukuthi babekwe endaweni ethize.